thir tu le ngai thatu song song ten zawa in chi vai le vek ule voin hi September ni som panga sang ni le som ni panga tho tran ni ni a thu beng ver sang sang te kan han tar lang le don ani Chief Minister Laldu Machuan sai rang chu Bairabi in car rail kong hon tak chu sum le paya Mizoram le mipuin man son puitur ani thua soi he thu hi September ni som pathum car liam ta in rin ni a rail kong hon puala lamwala in khoma Chief Minister Pulal Du Machuan hetiang hian a soya voin hi Mizoram tana ni chin chi atlak le hriat reng to turani Prime Minister Pu Narendra Modi an amun nge yakala minron hon sakhian Mizoram le marchak bial tana a in pek zia atilangani ati Chief Minister chuan rail kong thar le rail tlan thar te chuan India ram laili nena in po na thuk jok asiam don ti soin sum le pa ya ma kan son pui le ang ti na soi sai rang chu Bairabi rail kong chuan India rama huap zo takin mason na nakal pui ani zia ati lan thua soibok Prime Minister in zirna in pahni ahon le alung aphum te chu Mizoram mamo em kong tam takatang kai pui turte ani thu soin Chief Minister Pulal Du Machuan Mizoram mason na tur thil kan soya piang hi Prime Minister hian in hong takin min ngai thak sak trina achunga kan lom hle ani ti in asoi Prime Minister Narendra Modi chuan tarlan tak angin car liam ta in rin ni September ni som pathum khan Bairabi le Sairang rail kong thar ahonga Sairang atanga Delhi Kolkata le Guwahati pantur rail pathum avai liam ngal project tho zo to pani ahon baka project thar paruk lumphum aphum bok Prime Minister Narendra Modi hi niminjing dar ko pelfet khan lengpui airport athenga Home Minister Puke Sabdang ale Sarkar ho tu dangten airport an lo muak airport atangin helicopterin thuampui helipad atum le na tura ruam manani a ma se ruwa sur le chhum zinga wangin athok theilova lengpui airport atangin video conference mangin ati turte ati tajok ani Prime Minister hian sai rang chon munatanga Delhi Kolkata le Guwahati tlan tur rail vai liama railway starlan danin Aizol to sai rang in kara tlan tur Rajdhani Express chu Chomadar Soma sai rang rail station atangina chuak dona Kolkata pantur chu Chomadar Soma vek Bairabi station atangin achuakanga Guwahati pantur ro chundar som patni le chanvea sai rang atangina chuak don thungani Prime Minister Narendra Modi chuan khochia wanga Aizol tlang theilo chu poyati thu soin Aizol lu theilo ma ila mindu sakzia ka mu akalom hle lalnu ro puili ani le pasal tra khuang cheraten aram mangai tura min zirtirna te kha rilruwa omreng thin India hiram changkanga siam tumin kan kalme ka Mizoram po in hemiatan hian mun poimo takalu ani ti ina soya Aizol chu India Railway mepa atelta ti soin Prime Minister Modi chuan India ramin mason na kong azo na Mizoram in mun poimo takachangti alo langa alung phun tu kan ni theile ahong tu kan ni thei hi kalom hle ti in asoi Narendra Modi chuan sai ranga tanga India ram hundang te rail manga kal thei ani don ta chu kongtin renga mason na thar tur ani thu asoya sumdong te lo nei tu te zirlai ten an chor hle dona hrisel na lama po kan tang kai pui hle ang sector sang sang kong pui NRG in fiam na le thil dang te po in ma ason pui donani ti in asoi India rama sarkar na anchel nu a look is policy ti chu act is policy ti ani thu soin marchak bialtan mason na kan thok tam le to a kan la thok zel don marchak bial le Asia chimchaki Mizoram kaltanga thunzom kan tum ti in asoya Kaladan Multimodal Transit Transport Project le sai rang tu mong buchu rail kong mangin Bay of Bengal kaltangin Asia chimchakram te thunzom ani don thu asoibok ani heti mek lai hian CSS noya thokte intel khom na All Mizoram CSS Employees Coordination Committee AMCECC chuan sarkar lakan lung oilo lanan tirnan September ni som paruk thole ni hian sit-in demonstration an huai hoton Aizola chuan sit-in demonstration hi Mineko Open Gym bula Chomadar som le chanve tran tumani a district khopui le khodanga tepo huai hot ve tura hriat tiran ni sit-in demonstration in omzia nei lo chuan tiamchin omlovanor indefinite struck huai hot antum
block emo village song te po mun rem changa sit-in demonstration nei vek tura hriatir kan ni tin thu chua an siama sapet quarters akal khom rem chang lo a thei ti tar langin pol roi tu te chuan hetiang kan omani chuan sapet quarters rem ti na le beron chungin block emo village level a sit-in demonstration nei turani ti in thu chua an siam an shuai tu te chuan kan nor chan ber DPN Air Minister hena representation September ninga sang ni som ni panga a kan thelu bota kha member zong riata PDF file ronda chu turani ti in an soibok ani Assam Rifles le Saitwal Police te chuan September ni som pathum in rin ni khan keifang huam chunga kuvara kezi sangriat za somruk ip za somthum paruk an mana kuvara an man hi truckin aphur lion ni a in nam hnoya pu mi patni an man ngal bok Assam Rifles te chuan September ni som patni sang ni som ni panga khan zo khothar vokte kaya met mum sing ni zanni kezi ni point pathum pasari panni an mana methi mi pakhatin ipin aka AR sipaite mu vele a bek tlan sanin atan chiani in AR thu chua chuan atar lang AR sipaite hian methi zokhathar police nena an hlan ngal ani Social Welfare Minister Pilarin Puichuan Social Welfare Department zirchian na tangin kumza pariata upa lal nei sangi pi buangi khatla chu mizo damlai zinga upabera September ni som pathum in rin ni khan Aijal klapa apuang Pilarin Puichuan Social Welfare Department chu Sarkar Department a chuan kum upate enkol tu department ani thu asoya tarle upate pension kan pek thin mai baka kumtin upate ni kan mangthin upate tana home le daycare center siambel ani theinan sarkar lai puya thlenani atia khovel changkang zela mizorama kum upa anlo punzel thu soin minister chuan Social Welfare Department in a chu dan chuan mizorama kum upa sing sari chuangan oma kum sang ni somthum paruka chuan nuai khatan tlin ve to rin ani ti in a soi mizo nam nun phunga kum upa te chu thuro che poimo takan ni thu asoi boka pilal nei sang hi April di sompali sang khat zakwa so pariata veng noya apianga apa thang chungnunga chu Mizoram Salvation Army Corps Sergeant Major Masaberani pibuangi hi Behala Girls Home Kolkata a meichia ra bitleule fasate en koldamuna athok thina Mizoram Rehabilitation Center a thokma sa te zinga mini in a thatlai huna no pang fasha chan haite chom dola choi moi thin hi pathian in mal somin damreina ape ani